koroksa borok sugya borokna an Jishu anu tamu samana itu sudah mana tu? Ini koroksa borok oh jaga Jishu samani oh kok ketemu sih itu semua firman ini sungsok kayak mana bising itu semua hot ni kundulu kiklai mana apa pun samani ya. Pia ba sing Jishu semua Hamjakma heke sing teh koroksa borokna sing Hamjak ya bagi se sing punishment ini sing mana ni kuni awo hai ni sing firman sih. Sabun Chini gana kong nai sugya borokna sing busuk sing berkabai Hamjak sing subai mana. Abu sing kelainan namai. Tapi ni Chini Yesus Kristus bo oseng saru kayu ni obono Hamjakma ni kaisana tu ini bo kayu. Bosengna Hamjakma bagai jentini ke Thangthwng bosengna Hamjakma bagai jentini bebak Hamjak. So bosengna Hamjakma haiseng bo bebak bini senamjak boseng Hamjakma nam. Hallelujah. Praise the Lord. Jadi abu ni bising tiseng mat Hamjakma pura serai ke seng mana imano. Seng already mat Hamjak sih. So mat Hamjak ke tong nani bagai tong suk nani bagai seng obo hayo masa flight day. Ini lama rokok Thangthwng itu bang borok cugya borok tunggu. Sembur na hazar rang ini subai maya fana. Kok kaisa sawile bekap Thangthwng liman bele. Sembur na je nangsa maya fana. Koksa ni udah benar subai liman bele. So abu hasil just simple. Sini life itu nama sih flight jangan ini. So sen abu na singkara flight abu sih. So Friday ini nih sebenarnya flight lagi siang lainnya jadi flight yang kita coba. Jadi flight kongkan berapa sih? Flight itu flight ya.